Bakunzi barimo TV muri aho mumeze neza. Yes ni Olivier Omdishanjima. Benshi ndazi ntibari bwa muri ku masanamu. Uno munsi rero naje kurawa mutamakazi Veronica. Ariko byangoye cyane kumutora n'ubu turacagenda. Bamwe baturangira ngo ari hariya handi ngo ari hariya ariko reka dukomeze tumushakishe mpaka tumutoye. Okay. Oye mi mara mutima mwirara imanira irakunda biremye nagiye hiyo nariko ndavuga ubushinge banteye kwa muganga nani cyo kuhera yo nariko umugisha no komanda Bakunzi barimo TV reka kandi twongere kubaramusa muri aho mumeze neza. Yes nkuko mwabibonye twafashe urugendo runini kugira wa mutamakazi umunyokuru wacu Veronica kugira tumutore. Twatembereye akayashu karaturenga imisozi turaduga amasoko tururira ariko twavuye tumutora. Bibi uraho umeze neza? Yego nameze neza ubu kandi urakomeye. Yego nameze neza buke ibyo mutamakazi kandi namerewe neza mu babanyi. Yego bibi ariko byatugoye kugira tugutore basi. Nanimbe ujanye yego nukugwara nagiye kubwira ababanyi cyenda gware ni mugabo singero dukwe urumva bamenye n'ubwenge kugira bakurangira yondi yego kandi bagize neza mbo twabonye umuganda w'inkwi ziye nanyi no ruvuye kuzisenya hanyuma ngenda kunywa kagopo n'umuri twagusanza no kumuhana haje wari wagiye hari hehe hari iki ni kumubanyi batubanye kera intambara itaraza ushikuye umunsi twagunye dukundana none kuvuze ngo wari wagiye kuraba kakopo hari urubanza hari ariko arasezera azurungika umukobwa kwa gatandatu rero no kuvuga arasuye haje tunitegekanije nitwo wari wagiye kuraba odoke odofungo uti yoga ndazi nani watumbonye ko nariko ndadufungura watubonye sineko ndadufungura ninyegeke oya nani mbe buje haje yuze ngo akakopo ni chupa haja impeke ntirimo mu tukopo oya ujya nkunda kayeri nakawe niko kagwa neza yego ndakunda kumubusebwe oya ndakeyosebwe wanga kubugukura abaje bakakugutanga kandi warashimye nibyo nabuze ubwa mbere kuvyabaye neza yego kabisa n'ubu ndavyitondera naco gituma mbere none umunsi nagarutse ndavyitondere bukebuke bibi kandi mbo reka ndagushimire kwanza ko twakiriye ukirago ciza bari bakiguze ngo nico kumpanga none cicaye ko bakwe bari bakiguze ngo cuguhamba kubiriki oya hari nimwe yarazi ko bimirije gupfa cubahiro nama nagwaye byukuri mvuge shukuri nkagera kure yego nukuri none baba bakiguze bisunze iki
warugwaye canke vya bimeze namangwaye yego nokuri hama baca babona ati ivyo byose Veronica agiye gupfa organica bazontawe je bazonshira mu isanduku nditse nditse naha ikirere cyaje gutwara mu buruhuko yego yego nitonde none mugasi ucana muko ngaha ndabona hari ikaza umutsiko nitana mutsiko nga mukambashimye yomba ntagwaye kukugura natamba uko kuguru kugwaye iki none nurushinge banteye kwa muganga wambyutse oya nta muntu nokura haturabanye neza nubwo twika ndatunyoye nutagiye gukitwa mwana urikebuka ukahinduka nanya yuko tuyoka mwana ngiruko Nuka tanuka ngabo ni wasiku Mana banziritse none keshi y'abantu banyuti yoga ariko bacha bagenda baratukana we no rutukana oya ni bambugire na sintukana oya ucutero w'ikijyamye tanuka kera ndarasara gata nana dikuye ubu nugitamba na utuntu ndashaje nyasobo naja mu gitanda bakavuga ngo mutamakazi wacu ngiye katata bakunda kuburyo byari byo byose ngikagiye kwa musaza we mu gikomero abaranda bagose baranyita bibi ndiko ndarabe inonzi ya hariya ku mabatere ukuntu mbona nitubati nyene dushaje ukuntu mugabo ntifofi none ngaho imbeho niko ntihori gutera hakuru n'umubanyi n'ababyango barangwaza bagasenya kandi bano babanyi ngo mubana neza kweri yo abantu numva bagushingira intahe bankunda gute haha bankunda gute ngwaye yo barasenya amazi urabona ari ngaho imbere y'umuryango yego nawe kabisa ngo ubana neza n'abantu ngaho reka ubwa mbere ushaka kubaho utangura kuvuga neza ababanyi ukabaha amahoro nabo bagaguha ayandi yego ntubarazitiro bakamari bibi kubakurikiye cya kiyago twavuganye bwa mbere hari abavuze ngo asha umengura umuzungu kazirabura kubera ngo sakazuru gasongo ikuntu aka karasongo uri umuzungu kazirabura oya Numurundi je namusata nje bo mubonaje dukundana neje yamye ngaturiko kandi ahubwo ndashaka umunsi umwe kuzomubona musaza burya wasengeta nabanje muri kumwe mu giyo ari bujumbo yego yego nokuri ariko ikintu ntoko tutazinanye none ngo baje bambona ngo barakubonye bacha ngo mukamamana ejo ngo beka sege mwanya kukirimana bakakatsuri ngo yatamwe nandi no mugisaga Batenga bava mu mazi babonye cya kiganiro twagiriranira rero barabibona neza baratangaye uhora tumutamakazi twasize hariya ruguru tumubonye ucyo kuvuga ni bukebuke aba bana bo ni na buri cyo ndaba nzoba yaga neza reka naho butabyaye oya sinovuga ngo abo bose barasenya amazi abo bana batangura ngo ngabi ibintu ngahano wenda cyo kirungurira kwice none kuburi wenyine mu nzu warabimenyereye nta nguri kinkorako jewe mukama wacu niba warimenyereye none waza kugira ngo naka ngo mpumwana oya mugabo barakuraba n'ijoro wumvise nawe waza kurarika ngo wamwana ngo usange oya uriryamna ngo nabimenyereye yego namuhira jemba n'abamwita mu gitongo nyose Jana bintu byo kurya amajenye ni nukuri byintero bwo mugabo buke bararaba babonye urugira utavuye bashya babonye okuru wacu oya yati yagwaye bashabaza kuraba yego bashabaza kuraba byukuri erege ndafise n'umwana wanje hajya umuhungu wacu umuhungu wanyu ahora aza kuraba kensha ka haha nare kujyana mu bitaro swazonjana none witeze kujayo
Kagani nzuri herana. Ati bibi. None umuvya ndiko ndavuga byo byari byiza. Ni sawa. None bibi mugabo wowe ko ndiko ndumize ukuntu utera inkuru. Ukiri muto watera inkuru guke nyene. Nasagute. Yo, nagahagarika shengero. Umuntu usaguca ndagakecuru kabushinyara. Yo, ngifise aha mukaba. Masha ngurya mwana nuwo kwandi. Ubwo bugeni bw'abahungu. Baterera ivyo ntebe ntizari bwavugwe. Batera ibirago. Nivyo baterera. Ibirago abahungu. Bagasasa nkuku. Bagaca baduha igikondo kingana uko tukamwa n'abavyeyi kandi simbeshitwe ico nabe kuri intebe zitari bwazi no kuvuga ivyo birago nivyo baca bicarako zari nk'intebe uwo mungu yagira ubugere basashe ivyo birago inzu yose y'ubugere erega byari bitu by'ibyatsi reka amajyambere yagumye aduka yego kari kahitwa yakubaka twabwo tw'ikirundi dufate nk'iki gikoze ibi nibikangaga okay nk'iya gikoze rero mu bihunda mu bigongo vy'ibitoro bijya birababaza biryamyeko kubera bifite intimbatimba nini iryo babisaso ubu basasa amatara imatera none wowe uragafise oya akamatera icyo kamano karyama kumya yego bo dufate sinzi ndabona aho ujyama ni ngaho wundi naho nyene hari ico kirago nyene c'ibitoki karakubone kanye nikakubabaza gabibi we kusanzwe ushaje wofasha akambako kamata Wona banziritse kamwana rero oya naka mikro gira tuvugane neza amajwi agende neza ndayaga kamwe bibi n'umuzi ndaryoheye basi ko natwicaranye bigaye mu abantu bakundangiye mbo nyene twagenze twafashe urugendo vuba mugabo nari navuze ko ngwaye mugabo nshakuduka nagenze babaye mugabo ntoje naho nari naputse naje ko nzogendeke kuwa gatanu numva ntuyinge kwibarabara oya apengene baruhogoro bampe nakagoro ngo ashena urakomerewe nyene sinovuga ngo no gukomera wogwaye ukuguru ntigushoboka mugabo ushika hariya hari kure hari twagusanze oya ni muhira ni harya mugabo ni kure mugabo vuye ngaha oya kandi muhira nagiye gusenya ni harya ni hepfo ya harya yego nuko ndabifate neza none ugenda uracumbagiza barata cabakure umurushwa ntagwara none uwo bifata gute nk'aba babanye n'uturembwezo baza gutora none bagiye kudutora mu murima nyakugena umugisha imana izi guhemba none wocugira ati utwo turembwezo baragwa ko tubiri narushwa bagiye gutora mu mirima neme ndafata gakoni nabonye ugenda urakandara ko hasi yego genda urishimikiza none yani ushinge bante mugani ndakubaza je imisi yose wenda kubonye cyeze ndabona wambaye ibirato ona birato gira ayo mpaye wongura ibyo birato yampe ndayarye oya niko kweko nk'ubu nkino hari ankano nabonye twaciye mu mabuye none uko acaje mu bintu babara mu birenge nareka mwana nje kuva ndo mukobwa ubwo nabaye ibyo birato reka abantu bashatse kumbibira ndabyambaye no kwinoka ayo nguri ibyo birataya mpanda yake oya mgize kuri basi we kuva uri muto ntibigize bambara birato ndo mukobwa naca kubaka nikitambara ku mutwe kizire ngaho bose niko ibirato nibigeze nibitambara nibigeze nuko turemba utugusa ayo wampaye ico kirato yampe ndayarye ndanyweshe nje kuyagura akuru nk'ubu bice gusanga nakikuzaniye ikirato ntabiguteguje urakinzaniye ndacyamba nani kandi ubuze gusa yikunda ndacemeye nzoze ndashidikira banyambika ndacemeye mwa nje ndahenda wasa nzokwinaga okay none bibi warabitetse cyo numva cyo ndashonje basi oya nzimana nutuboga nako koje aje niriwe mu isoko na musazare iyo haba haragasahiraho nakayagambya baca bakanyambagiriza mu bagakata oya
nime oya sinanidabi mugabo kumva gacawa aho ngatiririri aha kwigoshika ngatiririri kuri mwebwe babakurambere muca mwibaza ati yazaza umushitsi urumva musaza njye yaraje acarambura acaradodora ngaho kuruga idodo ashubya mushikanje ari kwisoko kiza nawe ne yarandonde acarantora yabaje guca muhira kunda yego nuko reka rero ndagushimire ibi urakoze cyane kuri kino kiyago tugiraniye Imana ishimwe remote TV namwe nkuko mwako murabibona tukaba twari kumena wa mutamakazi kandi nkuko mwabibonye n'umutamakazi atera inkuru uri kumwe nawe ntarongo kabisa rero twaryohewe cyane ko twakiriye ko tuganirije namwe tubashimira cyane kuba mwako muradukurikira kandi turazi ko mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro byacu ndetse mukagenda munabisangiza inshuti abagenzi reka kandi twongeye kubasaba kandi mwira subscribe canke sabone kugira n'ibiganiro byinshi byacu muzogene mu bironka mwari kumwe na Olivier wo mdishanjuma nkaba nari neza bibi ngaha mwavuze ngo ni mutaho kandi muri site ikate ya mbere buhonga mutaho sinakubwiye ko asanzwe ari mutaho nakubwiye ikate ya mbere mutaho ikate ya mbere buhonga murakoze mutaho